your age and grandkid to one wood? What's me a grammanim? Shurokura. What are they? Kakana fin when you are fin who is sick and Uber grammanim. Zapani Jimmy na. Why Jimmy a fin will be in a saw them? Also, 40 men to Poli. Oh, I told Jimmy for comedian and living at town. He's a foolish guy. Rev Obofour ni Adom Kyei ntokwa no say enye ne ana eto ebetwa ene no Rev Obofour asa kan hu biom munim say ye hya ase DC no enam no phrase mun sensem the Adom Kyei di betu dwa 31st oka say is the angel of Paphros no phrase en mun sensem bebre ba ya na wona wo twa bono no etwa bono won so a otan nechi no etan nechi yenim say 31st ni so one ya celebrity Lilwin in Casa Lilwin eja omudi 31st no omu celebrate ye kwa asori kosum nyame de rade ase ehun sem bebre we na Rev Obofour efato no so say ena moso forisa eye Adom Kyei abeka de na jesa Adom Kyei emfri nyame enti no eye ono Obofour no atamato no so say every Monday bia no otina ne video so anani TV station so a ensem ebe nyina no eye Adom Kyei unsem because obe expose no ye papa just o chirima oye no hwehwemu de wo so kan nim se nyame chire no fa Adom Kyei nyina no o de betwudwa afensu dwumedi ono ne Adom Kyei edu ewo sumase nyina no adofo o de nyina etudwa because Adom Kyei ebeka say Obofour no onim no waba no hoda abeji loan da afensu waba ono amanamane ne Yesu moja na oton no wamane bia nom e de cream crackers ebo so e de ma Rev Obofour we na Rev Obofour tie de ono so say ne sad ya and then just say minimum because se metimi ewura wakachi ana se metimi aba ho no mu aba ofie abenum eye Yesu moja any cream crackers dia that means say oye menyonko oye madamfo eno so video ni ye de betudwa ema ohwe ema okansem bebri na ne de nso de video bia betudwa ni se e video nim ni nsem okane say eye Reverend sorry eye Adom Kyei Duah prophet Adom Kyei Duah no ono Obofour no ene de enya de a obeja no na say onja no ma na sumunju no kopim so be expose na magana fo ehu nipa ban oye enam say osi ni nyame osum no eyo no fresh no Reverend Obofour de ono nyame osum no Yesu Kristo enyankopon ana ono odan no nti enam sade a onja Reverend Adom Kyei Duah ema ne ho entono adofo okoso a kansem bi de nsem bitudwa kase Adom Kyei Duah no ensem no de bebre na eni etanti na nyanya na metimi akane momo no kakra na wo se mekane ekotie nenum nsem na meka na okase Adom Kyei Duah no ofa nkola bibia ni tipen edui sebe nkola na eden ori yenim se kane no beka se onenu ni momba mienu bi omi adamfo Adom Kyei Duah won ba ko number ono nso e wo ba ko number enenu ose akase Adom Kyei Duah na ye nkola na eden ofa afensu so no ono no ni dokuno ni meko na oton sika na ene foforo no eno na ma ohun se ono Adom Kyei Duah de sia na odu bebi a omma no humi so ensem de okabebe wie ye no osanso e de attack e call Lilwin so se Adom Kyei Duah ne Lilwin aye baako akwesa Adom yusu celebrities no na so de gi fame anase omo boa no ye advert na 31st no mo kabo mu e ma Lilwin be ye nyomi be ye advert ma no wie ye nso so a bloggers nso otu omo kan so otu ayi no mo di kan be bon wo dewru ano kan se di bia course so a e ma onya adom no eno de nsem de oka bebre adofo yenkotie ensem a eye Rev Obofour kafa ye papa Adom Kyei Duah eni Lilwin nka se yenua be ma Lilwin kansa ehu embra me see adwunu enkura nyansa adwunu bi kuta wudie last time me catch so sofo bi be kan se oma me bosia na me buy na me we biscuit ona catch nsa ampa mini no o me starting kasa what is our kan se me biom onka biom ensema ke be pie wo kurom ha no ahaban be na obo da me sa wo yade what your age and grandketo na wudi what me agina manim shuro kura what dey dey kakra na afi no anya afi no hunu sika no wo be gina manim wo bodam wo ya bofra one for we Jimmy na antena se afi na police motor di wani ma convoy di wani ma wo Jimmy abeta no
When you know what Jimmy na winning by cash. I'm an uncle. Sa penny Jimmy na. What Jimmy I feel will be in us all them. Also, 40 men to podium. So I told Jimmy for comedian be the now. He's a foolish guy. No one stage what we are going to say. Near told Jumana my blogger be said the Kaya Jumana 2 days before we will come. Once some welcome. Oh, but me, I respect age, but Penumubia what Jimmy be a munimfie, Fatim Lydia Tunchen. I don't conclude to me woman so. But in your Afosono Ferris and our friend. Me Afosono Ferris any ability Jesus ne Jehovah bloody. Me I don't serve them. Then a Christo conclude to me woman so be a Pentecost, be a SD Methodist. Now we see or an angel of Afosono Ferris. Now Mukachen say he can take dominion. Who? Whose watch? Not under my watch. So we see waba. Obetri an say nyam djuma ye num dwa e kasa e offering onye kase da. Omo de ni dwa. Omo to Obofour mako no e twi. Omo to Obofour dokro no. Items e kan omo to nti ohunu sika nti e dwa ni jimi kasa. But let me be honest with you. Nobody can break this empire. The person is talking, speaking in his own selfish interest and selfish benefit. And the man can say, when you know, no one for food, Messi was so for be better me and you know, no one for you, so you Jimmy for. Asana make an moon tear. And this will be better, you don't catch your say, waba. Messi waba. Oh, you say an Antichrist. Says. I don't know Bible can what's on. Mutias will make catch a movie prat. Kingdom from Fifi Prat. Quaquan and Mutias will make catch the mono. Antichrist Anamu. I feel Wabe drew. Adofo when ensema eye Rev Obofour edi ebetuja ochia o expose Adom Kyei Duah afenso so no Lilwin so de dia Lilwin ye no so expose Lilwin akeka na adwen e de ache Lilwin anso a ye hwe enim se Lilwin di muaye ebebre na bibie ni odi ba ye de bebrem na make us subscribing like na share aha ana na ebo amedim besi makra mu nyina